issues. So Ghana no nsem de ade chi ade san no na Ghana issues nsem nko a na eboboba saa anya asem goto nso no aya na bi anika obi areho ebi ditie pa aya na nya asem goto obi on ma uti a obetuma sresa obi so oh aya na ka akoma uti na so wabotokora na unze safo ba ko pa Ghana ha me yadan pa friend Ajagurajah ono say friend the choba church pastor ono no so di communion na ahụ mekekeke o se ka me say communion dey dey the wine some small bread we need do communion ba nye papa Ajagurajah ogbowa odi for community amani na so odi for community amani di a na Ajagurajah ni sa Ajagurajah ni so dey na say onim say choba church o se ewo me yadani tu na papa na dey nsam bi tudwa Ajagurajah nsam o dey tudwa ni nsam na no odin o oso Ghana mema ye soria no for fear no for tafre na ye de si ye soria si ye tafre ye sake manu fu ani ye sake manu fu ani eno ka se Ghana mema nima koma jai ma e manu fu sake osen ka ye bema na unim ni wo sake oba no fu de brewa ko jai da and I'm say papa Ajagura na said you're working so because sake oba no fo a na say bi okota fro oba no fo no anu na e den na e de ba a oni abra numre ya wiye yo ma ya so na gidigidi a oni abre ne nam social media site kasa to mema fo yi ono de he white skin unim ne ewum o se Ghana mema wujama and I'm saying dey no kre no crepa because oba kra wo no oba be wale a no oka kire mawo no oka kire wo se miura mesro ye welo na uwu ana mene nkura no ya anye mobo so Ghana ma adwere de o mitirim so uwu a one nkura no ma anye mobo onga so no uwu a one nkura na anye mobo da go so won so uwu a ye well na so uwa one nkrara anya mebo Ghana ma suban no se Ghana ma ni bi omo de poison ay friend say slow poison no mo da fefe fo mo no funa no na Ghana ma so de enim he jimia sa na o kan yo so jimia ni e da no fo no na fe watch out 2 weeks no wawu oba no a poison wa fa no fum o ma poison fa no fum na ana me say hey nti ono oba no den poison e ye no fo no ho no nti ono onya effect bia papa Ajagura onya effect bia na se Ghana be ma ko sake oba no fo na poison na wuro no ma na wu Ghana de nsem wa how ye tensam so amrado na episode a no ye no say ye tensam ensam so wa ha so me manifradie pa manifradie say the Ghana members fa nom no fo no me nim Ghana be ma wotwa no fo even ya Ghana member nyina kra the whole we as member nyina me hu be ma wotwa no fo member ntwa no fo ubewu enya no fo a oba ko sake ana oba no fo a ko tafre no ene bekum Ghana so fo aba no chese ensem ehun ko ara mo kato yeso so ko sake oba no fo a ubewu waka kire na asolema no so the injunction ato asolema no so sha na wo yo oba o ma uku na ntafre no fo ho we are Bema so enkonko tafre wo yire no fo Ajagurajah asema wo kan no papa Ajagura choba church leader kelamkuto na asema wo kan no so de biara me ka tro se sai djuma die se obenya bia hwe no anya bia tie no yi so ko Facebook pa ya Tvgh saa so ana wo ko YouTube so a
ubenya ye ho eno so attention tvgh saa o subscribe na o like na o share na unu ebe nso nyan sempani bi edey etie na mo so mfo ba Kobrefo Solomon BBS for short the white skin ana me so me gina ha meden sempa ye dey ebre ye na hwefo no sem ne se dan de bia make ne sem ne ana doso na dika na ditie nso so na unim ensem ababo ba no aya na no odin o unso so bia kwaju na sore ba eyire anya so oni na eja yo omunyae one na da so ware ana bem asofo no atutu agu oba na sum se nyankopon yi a kire no so onu mom no so ware no na nya nukuru no one nete no to ombre no ho ase ongogo no ho no onware no ampa oba no so nya daja gogo no ho ama no ama sofo aware no come on be pictures are you rolling omo white wedding no mo traditional wedding no nya asem ketwa sofo no ayiro oba no so okunu ana oma ware abra sofo maame wo ho onyaye no so ko one sofo maame jai kra de anka meka se bi o ma jai onyaye no oda so no nete ana na sorry member na waje na ire no so no ene oba nu nyaye ye omoda so ware wo so ofia obetia ne se where dey be koso ongongo hwa na ire na sofo age no ware no asoro mu nyina akọ soro ba akọ a mu nyina akọ no sofo age na ire chantro ke kansem ahodo agu oba no so se be ma no poto atre oba na je oba na firi nukuru no nsima ware no nyame adwuma na wo ye no nyame adwuma no sei ni akere o sei ye no sa obe preacher kansem pa age akra twi nipa ma nyankopon no otiti nipam ka nipa ho sansam sei nipa obi abobra ne ira tena be 12 good years otimi the seconds asay oba na dwena ware no to fra ho sofo ozo oni awu sofo ma ko kan ya o pam na firifie o pam no di na firifie ho adenti a okọ ware oba afoforo be abeka no ho o anya bia ya kramoni o ya kramoni enka mofo na anya omde omutumi ware dodo be ompe bia na nka pe wo sofo na ni din kura asolo ni din kura na mesere no o kokko san sori sei bia o be de anya yi agensa kira anya bra popo bia bo ye be sere pa asolo bia o mi fie kwa aso mitimi monidi na asolo nyina o ko bia asolo ni de parliament house hey Ghana ye huna mani wasofofo nsem na meka kire oba no e mane nya wode sen ne sofo asel ukunu a kire waje waware ndu ani age o sire o sibete tu ni nyina gusu o sire twetwetwetwetwetwetwetwe faya futu ne ya faya dusu ahunu se de sofo no de ye a watimi asel ukunu a kire waje wa furu kunu zuma ware no saa na obetimi da ye obi fufuro apam wa fura ware na se ti mo emma na mo ba wiase mo mani na ho mo ma adwunu mo nya du ne bibia na so obi ka kire wo di so na wo tu ho na mo ukura won na wal 12 good years o ma sofo ase o ajo aware wa kan yire ho sofo oni na agu ase oni mpa na agu ase sa sofo se bi no ke e chi oni de wa to akonwa so tables ni lewo ti be 1005 tina me pe Nigeria sharia law no we sharia law ka du ni abro kama wa chi nyina be papai tina so ni asiwa abo so next time buko obi kunu obi ire hu bi ma next time ka buko obi ire hu bi ma aden na Ghana ani asofofo amo Africa ni wi mo maye bresa mo maye bredodo we afutuo na mde ma ewi asema nyina abribia de bia se na na meka no mo so for Kobrefo Solomon BBS for short the wise king and na me den sempa no bremo uko Facebook ya attention tvgh sanso na YouTube no so attention tvgh
o subscribe no like no share na onua bi so nya nsɛmpa no bi adi